It's Kenzie Stone gen pe, e neg la nouye. Wap mache di ou drip pendant se tan mwen pa we sa. Ple de di bo walou, tout neg nan bas mwen ka fe sa. Di ou piret pase, ma verite mwen pa kwe sa. Gripo ka valide ou ka we jan nou pase swa. Ki so fe pou drip, eske wap travay? Ki so fe pou drip, eske wap batay? Ki so fe pou drip, eske wap travay? Jamwen wap mache ga e la gen lese boudou. Ak respect pou nek ki fwe ki pase drip yo san plenyen. Kontante ak sa yo gen men zafè moun yo pa manyen. Depi wap fe pou si pou rad nan zafè drip ou pa ranyen. Ou pap jam ka valide si tan zan tan wap bal manyen. Ava ki le mwen tande yo dripè, yo vwe dripè pa nan fe rime. Konsidere yo tan kou vie reje, depi nan bo a ou me le fwe. Wap kaze kon mwen mwe tempo, fè foli pou Balenciaga mwen me tembo. Wap mache ti ou drip pendant se tan mwen pa we sa. Ple de ti bo walou, tout neg nan bas mwen ka fe sa. Ti ou piret pase, ma verite mwen pa kwe sa. Gripo ka valide ou ka we jan nou pase swa. Ki so fe pou drip, eske wap travay? Ki so fe pou drip, eske wap batmay? Ki so fe pou drip, eske wap travay? Jamwen wap mache ga e la gen lese boudou. Nou se bo, nou pa fe fos. Jeff de boss pou lo pa e fos. Nou kou vibe de moun plere tan kou tosh. Ba ou doule tan kou se fam boss. Wap pale de designer, mwen men mwen pou lo pa retro. Son kesyon de stil liye, se sa ki fe mwen stil retro. Stil nou valide tout kote se pa foli. Pou face a face ta neg yo jiswen yo kouri. Sou bel boutek sa ma big up tout wiloji. Kone ye nou liye depi nan bo a yo mouri. Wap mache di ou drip pendant se tan mwen pa we sa. Ple de ti bo walou, tout neg nan bas mwen ka fe sa. Ti ou piret pase, ma verite mwen pa kwe sa. Gripo ka valide ou ka we jan nou pase swa. Ki so fe pou drip, eske wap travay? Ki so fe pou drip, eske wap batmay? Ki so fe pou drip, eske wap travay? Jamwen wap mache ga e la gen lese boudou bay. Top G, word up.